Opa! Tara, dođi vam. Dođi, ajde. Dođi, ideš, imaš trku. Jučer je Tara imala prvu trku, a danas je red na mene. Tu sam na Skadarskom jezeru. I na prvom izdanju No Limits triatlona čini se da je to trka koja ovako, iako nema puno natjecatelja sad na prvoj godini, organizacija je na vrhunskom nivou i mislim da ima svijetlu budućnost. A sad, što se moje trke tiče, vidit ćemo na Korčuli sam bio najviše razočaran sa plivanjem, jer sam na plivanju najviše radio preko zime i ostao sam nekako razočaran s tim rezultatom, nikako nisam opravdao one treninge što radim u bazenu, tako da se nadam da će tu barem dobro isplivati, a za ovo drugo ćemo vidjeti. Ona ima nešto i konkurencije, međunarodna je trka, dobar nagradni fond, pa ništa, eto, daću sve od sebe pa šta bude. Se vraća na međunarodnu scenu nakon pauze. Koce, kakva su razmišljanja, šta očekuješ? Treba završiti trku i to je sve za sada, ništa više, vidit ćemo na sljedećoj disku. Očekivanja su prvi 20. Koce, još što se tiče zadovoljstva nakon trke gori od mene po tom pitanju, tako da ne sumnjamo da neće biti zadovoljan. Ajmo Andrej! Ajmo Andrej, ajmo! Ovaj jedan još ispred vas, samo 20 sekundi. Ajmo Andrej, ajmo Andrej, ajmo Andrej! Ajmo Andrej, ajmo! Pozicija broj 9. Aplauz, 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 aplauz. Ajmo da pozdravimo čovjeka koji je toliko se naplivao, toliko se na vozu bicikli, toliko se istrčao. Vištica Andrej, kako je lagan, opusten. Vištica Andrej, gospodin koji nam je došao iz Hrvatske. I Andrej, jesi zadovoljan napokon? Kako je bila utrka, kako je prošla utrka? Pa, petak sam objavio nakon plivačkog treninga da ako isplivam na utrci ispod 20, iznad u biti 26, koliko sam rekao, 26-30, da ću otići u mirovinu, a evo isplivao sam 28-30, što mi stvarno nije jasno, u bazenu plivam odlično u zadnje vrijeme, a kad dođe utrka, kad, ne znam, mislim i općenito mi se čini da u otvorenoj vodi plivam dosta lošije nego u bazenu, a ne mogu dokučiti razlog, čak smo u treninzima smo radili adaptaciju na neopren još od 2. mjeseca, tako da nije da nisam adaptiran, plivao sam i u otvorenoj vodi, ali eto, nešto ne štima. Dobro, znači li to da ćeš ići u mirovinu ili da ćeš dalje pokušavati, da ćeš nastaviti, truditi se? O tome sam u biti razmišljao u ostatku utrke, hoću li odmah ići u mirovinu, ili ću prvo završiti utrku pa ići u mirovinu. Aha. Ali evo vidit ću, nek se malo ohlade dojmovi, pa prespavaj. Možda odradim još koju trku. Prespavaj, najbolje prespavaj. A daj mi reci kako je bilo na biciklu? Pa iskreno, mislio sam, prije Korčule sam bio onako dosta umoran, osjetio sam da nemam svježine. A pred ovu trku, iako je bila ta Korčula prije u treninzima, prije trke sam bio baš dobar i imao sam osjećaj da dan prije trke, evo, pričali smo, imao sam osjećaj da ću razvaliti na biciklu i trčanju, ali eto, već na početku, u biti u prve 2-3 minute sam vidio da vati nisu onakvi kakve priželjkujem i
tada sam se još nadao, nekad se zna dogoditi da mi se noge razrade nakon nekoliko minuta, ali ovaj put to nije bio slučaj i snaga je padala cijelo vrijeme i na kraju sam završio vožnju. A završio sam sa batima koje sam znao voziti na Ironman, s čim nisam zadovoljan, ali opet, s druge strane, kad pogledam, s takvim batima sam imao dosta dobar prosjek, vozio sam minutu brže od ove grupe koja je bila ispred mene, tako da eto, očito se isplatilo to što sam ulagao u opremu i što sam, ne znam, radio te neke analize, jer da to nisam radio možda bi još vozio sad na stazi, još ne bi bio gotov. A šta ti se dogodilo na trčanju, je li stvar bila u peti, u Ahilovoj peti ili... Nije sa Ahilovom, nema već problema, mislim imao sam prije par mjeseci i na Korčuli sam još malo osjetio, ali nakon Korčula više uopće ne osjetim, s tim nije bilo problema, ali pred kraj bicikla su me počeli loviti neki, ne bih rekao grčevi, nego isto kao da su mi se živci klještili malo negdje između gluteusa i leđa na obje strane i sad ne znam je li to uzrok, ali jednostavno od početka trčanja su noge bile teške i nije išlo. Nadao sam se, u biti kad sam krenuo na trčanje, nekako sam, obzirom na situaciju, znam da ova dva Njemca nisu baš neki trkači, očekivao sam da bi mogao prestići, a očekivao sam isto da će mene stići ovaj Belgijanac, osim ako ne otrčim baš dobro, ali na početku sam vidio da od toga neće biti ništa, tako da sam nekako priželjkivao 6. mjesto, ali eto, na kraju noge nisu proradile, bilo je cijelo vrijeme sam u biti razmišljao da li odustati ili nastaviti do kraja, ali ne znam, uvijek ako nije baš neka ozljeda nastojim doći do kraja jer je nekako ružan osjećaj kada odustaneš. I još jedno pitanje, kako si zadovoljan utrkom, organizacijom? Utrka je bila stvarno organizirana na vrhunskom nivou, mislim, ko je god bio u Podgorici i sad recimo komentirali smo mi između sebe par dana prije trke, obzirom koliko je prometa na toj cesti, baš smo komentirali da ako uspiju to zatvoriti, ako tu ne bude problema, da im svaka čast. Ali stvarno je bilo na biciklu nije bilo apsolutno nikakvih problema, policija je uradila savršen posao, a za trčanje su praktički zatvorili cijeli centar Podgorice. Ja mislim da je bila angažirana cijela policijska postaja tu, da to naprave kako valja i stvarno je bilo sve savršeno. Mislim, nema niti jedan aspekt utrke, na niti jedan aspekt utrke nema neku zamjerku. U redu, ništa, eto Andrej, nadam se da ćemo razgovarati ponovno, da nećeš još ići u mirovinu. Drži se, treniraj. Evo da vidimo šta imamo ovdje nazad. Evo i Tara je se umorila, odmorite se oba dvoje i do sljedećeg puta. Ako ga bude. Ako ga bude.